Ndabasuje cyane kandi nongera kubaha ikaze mwese mudahwema kudukurikira mboneraho no kwifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026. Turagarutse rero n'andi makuru akomeye cyane nanone agezweho aho twongera kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mirwano y'igisirikare cya leta n'abafatanyabikorwa bayo bagiye batandukanye barimo UBURUNDI, FDLR, Wazalendo, abacancuro ndetse n'abandi batandukanye bahanganyemo n'iri huriro rya AFC M23. Aha tukaba tunasimbukira ku makuru areba u Rwanda by'umwihariko n'Uburundi. Muri aya makuru rero turaza kugaruka ku makuru mashya ajyanye n'ingaruka mbi z'imyitwarire y'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twumvise by'umwihariko amagambo yatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za EVARISTE yibasira abatutsi. Ibi bikaba byatumye ibihugu bitandukanye bikomeye tugiye kugarukaho byongera gusubiza amaso inyuma, bisa naho byaba bigiye kureba noneho impungenge zatangwaga na AFC M23 ikomeza kugaragaza ko igomba kurwanirira abanyamurenge niba koko izi mpamvu zaba zifite ishingiro. Turagaruka nanone ku buryo ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bugaragara nk'ubugeza bitewe n'abayobozi bakomeye cyane bamaze kuba batabwa muri yombi bashinjwa gutegura kudeta yo kugira ngo babe bakuraho ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ku mwanya wa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati y'u Rwanda n'Uburundi nanone tukaba tugiye kureba uburyo umwuka mubi ukomeje gututumba, aho Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye gufata umwanzuro ukomeye cyane twakwita ngo uhutiweho mu kubangamira bene gihugu be by'umwihariko batuye hafi n'imbibi z'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Nibidukundira nanone tukaba turi bugaruke ku mirongo y'imbere ku rugamba tureba uburyo M23 ikomeje gukaza umurego nyuma y'uko ejo Sultani Makenga yari yatangaje arigenera abarwanyi ba AFC M23. Komeza kubibutsa ndetse mbasaba gukanda subscribe kuri uyu muyoboro kugira ngo mujye mukomeza gukurikirana amakuru mashya kandi agezweho by'umwihariko ajyanye n'umutekano na diplomasi by'aka karere dutuyemo k'ibiyaga bigari. Tudatinze rero reka duhere ku makuru akomeye cyane agaragaza uburyo ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo busa n'ubugeza habi cyangwa se harindi muka bitewe n'imyitwarire idahwitse ikomeje kugaragazwa n'abayobozi batandukanye muri guverinoma ye. Aha tukareba uburyo General Ekenge wari watangaje amagambo akomeye cyane yibasira abanyekongo b'abatutsi ndetse akongera no kwibasira abanyarwanda mu buryo bubi cyane. Yakomeje yibasira rero abatutsi abagaragaza nk'abagambanyi bakomeye cyane mu gihugu, aho yabavuzeho ibikorwa byinshi bibi mbega asa n'urimo kubangisha izindi communauté z'abanyekongo kugira ngo n'uwabibonagamo atangire kuba yababona nk'abanzi b'igihugu mbega babashushubikanye bose babe mu burenganzira bwabo hariya mu gihugu cyabo. Aya magambo rero kwikubitiro akaba yarahise yamaganwa na Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, aho n'abandi bayobozi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye mu muvugizi wayo Patrick Muyaya yahise ayamagana agaragaza ko ibi bitandukanye cyane n'imyumvire y'abagize guverinoma ya leta ya Kinshasa. Asobanura neza ko bidahuye n'imyumvire cyangwa se imyifatire y'abagize guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbega y'ivangura rikomeye cyane ryari ryagaragajwe n'uriya Ekenge kuri televiziyo y'igihugu. Gusa biragaragara nk'ukwererutsa gukomeye cyane kuko uriya muyobozi Ekenge bisa naho atigeze akurikiranwa cyangwa ngo abe yahabwa ibihano bitandukanye, aho bagaragaje ko ngo bamukoye ku mwanya yari akuriye wo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba nabo bawumukuyeho mu buryo bw'agateganyo. Biriya rero bikaba ari ingengabitekerezo ya jenoside ikomeye cyane, no kuba yakiyemeza akajya kwitangaza ariko ku karubanda kuri televiziyo y'igihugu bikaba ari icyaha gikomeye cyane, ariko ukabona ko abagize guverinoma cyangwa se perezida w'igihugu atigeze abiha agaciro cyane ngo abe yamukanira umukwiye. Ibi rero biragaragaza ko guverinoma ya Kinshasa n'ubundi ari wo mugigenderamo, kuko nta kimenyetso kigaragaza ko batamushyigikiye nyuma y'ibikorwa bahoze ndetse banakomeje gukorera abanyekongo b'anyamurenge, dore ko n'ibitero bikomeje kubagabwaho hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone uku gucikamo ibice no kutagendera mu murongo umwe ko bagize guverinoma ya Kinshasa kwahuwe cyane n'umusirikare mukuru umwe mu bari bashinzwe umutekano wa perezida. Byagaragaye ko yari afite gahunda yo gukuraho uyu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse akaba anakorana bya hafi n'abanzi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barangajwe imbere na M23 n'abandi bafite gahunda yo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa bwimakaza ivangura ryibasira abanyekongo
ngo b'abanyamurenge. Amakuru akaba agaragaza ko ngo kudeta cyangwa se irikwa ry'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ryari riteganyijwe mu minsi 3 gusa uhereye ku munsi w'ejo hashize, ubwo aya makuru n'ifatwa ry'umusirikare yajyaga hanze. Ibi byose rero birajyana n'uburyo ibihugu bigiye bitandukanye birangajwe imbere n'Ububiligi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari bishyigikiye cyane uyu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse na guverinoma ye, bikaba byatangiye kumwikuraho by'umwihariko byamagana amagambo y'ivangura akomeje kubera muri guverinoma ye, ndetse bikaba bigaragaza ko nawe ubwe akomeje kubishyigikira. Ibi rero bikagaragaza ko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akomerewe cyane kuko yamaze gutangatangwa n'impande zose, aho bigeze no mu gucikamo ibice ko bari basanzwe bayoborana. Bigaragara ko noneho yaba agiye gusigara wenyine, cyane ko buriya nubwo amagambo ya Ekenge bayamaganye nka guverinoma, ariko biba bigaragaza imyumvire ndetse n'imitekerereze y'abagize guverinoma iba idahwitse, ndetse bikagaragaza ko nubwo yaba yarabivuze mu buryo bwe, ibi bihita bisobanura neza imyumvire mibi iba ifitwe n'abayobozi bayoboye hariya i Kinshasa, bahora babeshya amahanga mu buryo butandukanye, bakomeza kugaragaza ko ibibazo bafite mu bihugu byabo baba barabitewe n'ibindi bihugu, kandi mu by'ukuri biri hagati yabo n'imyumvire yabo ubwabo. Tugarutse ku bibazo biri hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'Uburundi, biragaragara ko nubwo mu minsi ishize twumvaga amakuru atandukanye y'uko abayobozi mu nzego zitandukanye z'ibihugu byombi barimo kuganira mu buryo bwageza ibihugu byombi ku mahoro arambye, ariko bishobora kuba bitarigeze bitanga umusaruro cyangwa se bishobora kuba ntacyo byagezeho. Ibi ndabihera ku buryo Uburundi bwari buherutse gutangaza ko nta biganiro na bike bwigeze bugirana n'u Rwanda, kandi nanone mu by'ukuri mu minsi yashize yari yabanje bari bagaragaje ko ngo bahora baganira n'u Rwanda, ubwo bagashinja u Rwanda ko rutubahiriza ibyo baba baganiriyeho mu biganiro. Aya makuru rero kagaragaza umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi, anajyana nanone n'icyerekezo gikomeye cyane cya EVARISTE Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, cyo gukomeza gutegeka abagabo ndetse n'abasore bose batuye mu duce duhana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda ko bose bagomba kurana amarondo ahoraho yaba ay'amanywa n'ijoro. Ibi bikaza nyuma y'uko uwo mwuka mubi w'intambara hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi watumye abo baturage batabasha guhinga ndetse no gukora indi mirimo igiye itandukanye ibabeshaho ndetse nibateza imbere, kubera ko ubuyobozi bwabo burangajwe imbere na EVARISTE Ndayishimiye bwabateguje iyo ntambara kuva kera, ariko na n'ubu ikaba itaraba. Ibintu bituma abaturage benshi bigumura ku buyobozi ndetse bakanagaragaza ko bahabwa amakuru mabi atagira icyo yubaka, bigatuma birara cyangwa se baheranwa n'agahinda ntibakora imirimo bateza imbere, kubera ubwoba bw'uko ishobora kuba yakangizwa mu gihe intambara yaba itangiye ihanganishije ibihugu byombi by'umwihariko. Ibi bikaba biri kuvugwa n'abaturage baturiye uduce duhana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Mu kanya gato rero turaje dukomeze n'amakuru akomeye cyane avugwa ku kibuga cy'imirwano, aho M23 nayo ikomeje guhanura amadrone arimo akoreshwa na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, ndetse hakaba hari n'amakuru akomeje kugaragaza ko M23 nayo bwayo yagerageje gukoresha amadrone y'ubwiyahuzi cyangwa se drone za kamikaze mu guhangana n'ibitero barimo bagabwaho n'ihuriro ry'ingabo za FARDC, Wazalendo, FDLR, Abarundi, Abacanshu ndetse n'abandi batandukanye. Mwebwe icyo mbasaba no gukomeza kudukurikira mukanda subscribe, ubundi aya makuru atandukanye ntimukazajye muyacikwa ku gihe. Ndabashimira cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no kuyanganisha abagezweho ndetse n'abakomeje kugirwaho ingaruka n'iyi mirwano cyangwa se amakimbirane avugwa hagati y'ibihugu biherereye mu karere k'ibiyaga bigari. Twongere dusubire mu kanya.